Dumela gampi gore ke batla re bua ka ditsala gore wena mo botshelong ba gago na le ditsala tse di ntseng jang. Nna ditsala tsa me ke baloi bo satane batho ba sa nthateng ba batle imang go nthata mala ba ke ne ke kwa mokgosi ke re kopa gore ke donate le ditena stena se le 1 ke 6 pula ke donate le ditena ka gore ke batla go galla jarata ka le botana ka gore na am a celebrity, so celebrity e tshwanetse go nna mo le botaneng ka gore ha tshwana wa bona motlhofo. Ditsala tsa me na ba re ke apeka o batla go aga ka rona wa re tshwanetse gore mokwela ke la age ditena sorry aga jarata ka ditena ka le botana wa re tshwanetse re contribute ditena go ntse yana na ke na ditsala ke go satane ditsala tsa me ke bua ka batho ba leng gore re kgona go ya go di expensive restaurants motho a go spenda 2000 pula mo go nna bosigo bo le 1 a nno sa majwalwa a nthekela dilo tse di senang mosola mo botshelong mme la mora re nthusa ka mo go na le mosola ela stena se le 1 ke 6 pula o fila gore ke a motlwaela ga ke na ditsala dilo tse bo satane so ke tsena ditena tsena ke a ikwelekela no ga ke le tlhoke bo satane ke tlhoka batho ditsala tse di nthatelang botshelo kwa nthekela bojalo ba 2000 pula bosigo kwa re le go di restauranteng tse di o tlo bona ka bojalo bo tle o bula lwana gore ba tle ba simolla go nthata ba mpitsa bare a re go ntshe di out mme ala ke re nthekela stena ke sena ke kgone go itira motho mongwe mo botshelong wa gana o fila re matla wa go tlwaela ba na rena ditsala re na le bo satane so le wena make sure gore o tlhopha ditsala tse di botlhale tse di go ratelang botshelo ba ba go thusang mo dilong tse di botlhokwa mo botshelong e senyela ba eleng gore ba go tsaya ba re ko famong fa mo sa teng ebile malatsi ga go lemi go twa DJ ka dipikara go twa DJ ka dipikara a re ko famong a re clubong a re bujwalweng ga ba go thuse ka sepe da diretse ke bo satane o batle ditsala tse di go ratelang botshelo ba eleng gore ga ba ra gore nkwelekele majita stena se le 1 ke 6 pula bogola ka tlisa tse pedi ya la 12 pula tla bona le content o tla bo contribute ba re SS matla wa re tlwela o batla go agella jarata ka madi a rona wa batla re mo homisa ke tsena ditena nna ke ikwelekela mosa ke na sepele lona bo satane ke lona le nthata ya la go iwa monate e leng gore ga o mpusetse ka sepe we drink tonight we drink rata giwa phakela re soba ga rena madi ga re etsa ntho epe mo bophelong ga gona sepe se o ka se supang gore yesterday ke achievile ntho ena of course we had fun but hey funny king mo malatsing a gampe kwa COVID do you need fun or tlhoka gore re dilo tse leng gore ga tele go tle go te corona e tlhasela ba diterata hela so go botlhokwa gore ra gelle ka mabotana so kopa leng contribute leng ditsala tsa me o satane yes